Pauchedi Yumpop Ibamarui Paukara that Dogeri Crime Against Women's the Sen Habits Quite Serak Biba Ahumsuba State Manipurna Oire National Crime Record Bureau na Aukipa Komza Sok Lashing Anitarama Pangi Toki Bani Ibahantak the Pongba report Kimatuk in Maripurna Lebak Asigi when Pigi Mataka Satapa Minay Crime Against Women Gay Taudoxing Well Piduna Sienabasing Quite Serak Pakan Bahumsuba State Oire Aire Pawasina High Manipur Crime Against Women Gamari Lainaba Casing Loisinduna, General Musing Jarak Pibagi Sang Zada Yankigani Panjogduna, Lebakasigi, Ahumsuba Quaiti Conviction Pibangam by State Werabaso, no pigi matak the Sataba Tongan Pamute Minaki Todoxing and Tarpa Laitre. Report at the Makatana High Lebak as the Crime Against Women Casing Loisinduna, Mara Libasing Jarak Pahan by the Union Territory, Weriba, Pondisari, the Conviction Lautopaki Sang Chada, Sam Oiduna Lebak as the Makok Oire. Mizoram na sada marfuga nipan dasmik mapan nipan oiduna anisuba Manipur na sada yangkai nipan oiduna ahumsuba Meghalaya na sada yangkai tared dasmik ahum oiduna marisuba amasu Uttarakhand na sada yangkai dasmik taruk oiduna lebak asida Crime Against Women gi case loisinduna sinhari pamiusing khwaitagi sarak pibangamba mga suba state oire amromda awang nongpok Mizoram Manipur amadi Meghalaya na madhangsin lebak asigi Crime Against Women gi thokdoksing kwel sathaduna sinhari pamiusing Serak Pangan Pangamba Anisuba Ahumsuba Amadi Marisuba State Werabasu State Sing Asi Singilam Oiba Amadi Missing Yamtriba Asida Yanglagadi Crime Tukpagisang Wangle Aire Minister Nami Puram Balangak na Yang Sinpio November 3 the Bot Tadag Nagadoriba Wangkoi Esiki Manung the Tokiba Kana Saina Bagi Tokda Minister Nami Am the Kian Bagi Tabak Sataramle Aina Maran Sibaga Loinana Asigma Tokasi Amukana Tokantana Balangak na Tabak Lokatpio Aina Pongtong Naragle Ngarang iram sipai awang likai lerak asang badat lebi sanam menauna hai ngarang ahing no yai da thokiba khana chaina bagi thokdok asida Minister Olukoi masamak laklaga Nongmei kapaga loinana mahake mapuroiba kodomba leibra haina lauraga chenchilake loinana imung aduki nupasing loina kauthorgo airaga haibaga loinana sengtokna si puthorago hayeng Youkhre police ki lokapta namjingani haina kihan khe Narang Nubidang ating pada nung na singba gari kaya matam chadana lakpadagi lamda maduki miyoy karana matam chadana lakpadu da tinglubani Court of Conduct Louthoktrabdi matungda asigumba asidawbiganu hairubadagi katna sayna bathorkpadagi mahaki miyoy singna lukhoi kaubadagi mapamadu da lakhe loina mahaki security amati mahak masapang na Nongmei na kapke miyam gi mapi mapa amu oidiba minister na satharakli pathong asijaningde masi lenga kilo singlebe minister na yang changbitu na masi matungda thokan bidana hona biyo aike Tautok aduki matang da yan sempam memsana hai ngarang numidang ahing dong ya dami khatna chaina bagi tautok thokraba matung da tanaraktu makoi gi sumang matonda mi phu bagi makhol takhe aike loina Nongmei ka bagi makhol su takhe aike tautok aduga mari leina na maibam sursanrana hai ngarang asi lekai aduda mikhal gi oiba mifam ama pangthoklingai gi matamda irang thokle aiduna tautok thofam aduda changlubane mafam aduda sokna ba yaure haina singthok singjin tawraba matungda yumda pathaduna leinana ba aiduna nakal da leiringaida Minister Lukhoi lakpa matamda mahaki worker khrana mahak yauna miyoy kharabu masak taklaba matungda bhubinaba haibadagi saina kanba khongphakna kauksinba kinna thinba kaya sa tharambane Minister masamak yauna phurambane thauthok adu yanchembagi imungda thokibani aike asigumba thok asi matungda thokhaningdi aina makha takhe amaromda andro AC da BJP mirep maithiba pinanaba warep nakre CPI Andro Local Council ki ngarang pangthokiba kunipan suba local conference na Andro Assembly constituency da BJP ki mirep maithiba pinana pa warep nagre CPI State Council ki Assistant Secretary ki S Surchandran thadorpa cherol na hai ngarang pangthokiba Andro Local Council CPI ki kunipan suba local conference adu da party ki State Secretary L Sotin Kumar Singh Secretariat Member A Lala Singh Imphal East District Council CPI ki Secretary Ice Bimol Singh amadi nupi lusing PPIs Laibi Debina punna mayai phangke Andro Bazar Community Hall the pangthokiba local conference adu the State SM Secretary L Sotin Kumar na hai state asida masagi oiba thiba MLA masing yamlakpadagi politics po sendal lambi onthokpana sakot lamjenda sokhan bagat lo iroinana politics bo phagi dahalakpane asingba thawung asina parliamentary democracy ijat pamanghalle maram kaya asidagi constitution ki tarasupa schedule ki wangbada chongthok chungjin tawriba sing yam tabada chahi taruk vote lepa yahantana ba schedule asit nauna semdok ko gitangai fataba lai haina su lawe masa na yauriba party ki ideology khangdaba sakti tamak mihoba constituency asigi phut oiram basingbo amukhanna mai pakhanthana ba akanba campaign changchin minerasi aina su magna makhatana phongdokhe
conference aduna andro local council asigi secretary oina singakham damen singhapu aduga assistant secretary oina el kunjabi hari singhapu khankhre makhatana organization yana kankanal bagidamagda local secretary amadi assistant secretary yauna organization committee amasu semkhre committee asina yauriba atei member singdi ke s hyam ps laipi devi amadi ibungo singni hairi atop pau amadana miyoi chani kuntra positive oide laiki daba masing marfudra humdo sukre State asida hukiba pungkun mari asige manungda Imphal East District Khudkta miyoi chani chama kuntra gani thoi CAP F की पर्सनल तारीख जाऊना पुन्ना म्यूजिक कुंट्रा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगलेदुना आपुनबा COVID-19 की केस लिसिंग तरा हुमदै जंगवा यांखै तरुक यौख्रे लोनेदा एक्टिव केस लिसिंग अनि चादे यांखै तरुक यौरे आइना COVID-19 कमन कंट्रोल रोमदा थादोरक पजेरोल अमना खंगल लखले पॉजिटिव ओइबा थेंगलै आपुनबा मिसिंग लिसिंग तरा गा हुमदै जंगवा यांखै तरुक असि की मनुंगदा लिसिंग तरा मथoi चुपना तरा गा हुमदै दि जनरल पॉपुलेशन गिने लोइनाना लिसिंग अनि जंगवा नि फुमदै ना CAPF की पर्सनल चिंगनि आइरे अमरोमदा स्टेट असिदा COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मियोई अनि हौकिबा पुंकुन मरी असि की मनुंगदा जेएनएम्स हॉस्पिटल दा लैखिदबा लोइना स्टेट असि की लाइसेट असिना पॉजिटिव ओइदुना लैखिदबा अपुनबा मिसिंग मरफुद्रा उमदoi सुख्रे ngasi लैखिदबा मियोइसिंग अदुदि मसागी सही निफुगा तारेत सुरबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तगे मियोइ अमदी मसागी सही यांखैयुमदoi रोम सुरबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगिनि हाइरे लैखिद्रबा मियोइ अनि अदु प्रोटोकॉल की मतुंग इन मथौ ताबा थबक थौरमसिंग पाइखलबा तुंगदा अरोइबा मथौ मंगा पांगथोकनाबा डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सिंगदा सिनाग्रे आइरे मरगसिदा हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइख्रे हिमाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर कोरोना वायरस की दमकता टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइख्रे COVID-19 अनाबा अमगा महाका समनकिबा मतुंग हौकिबा नमित तारित नेगी मागी जुमदा महा क्वारंटाइन तौदुना लाइरखिबनी हाइना मागी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द पाउ असिना महना फोंदोखे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने यूनियन मिनिस्टर सिंह चीफ मिनिस्टर सिंह अमसुंग MLA सिंह जाउना हौकिबा था खरा असिदे तमथिबा वायरस पॉजिटिव ओइखिबा पॉलिटिशियंस की मनुंगदा ख्वाइदगी नौबने होम मिनिस्टर अमित शाह कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हरियाणा चीफ मिनिस्टर MLA खट्टर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली चीफ डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया चिंबसिंग असी हौकिबा था अनि की मनुंगदा कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइखिबा पॉलिटिशियन सिंगनी अमसुंग मखोइ फखरे हानेगे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ब्रेन सर्जरी अमगी मतुंगदा कोमादा लेरमखिबा अमसुंग कोरोना वायरस पॉजिटिव ओइखिबगी तुंगदा अगस्त 19 मथोइदा लैखिदबने थासिगी 13 दगी मतम खक्तबा जनरल स्ट्राइक लाउथोखरे कुकी सिंह पाइरिबा नोंगमै लौखट्रबदी इसा knjanaba नोंगमै पाइरगनी लाउथोखरे लैमखोंग सिंगमांगी इमा कोनुंग लैरेमबी खुबमदा लांदाखिबाबु जानिंगतबा फोंदोकपा ओइना थासिगी 13 दगी अयुपुंग 5 दगी औदुना मतम खक्तना मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक खोंजंग चंगसिलगनी हाइना कंगदैपा कनबा लुपकी जनरल सेक्रेटरी ओइबदा नतना ngasi नौना सेमखिबा इरमदम येलौमी कनबा लुपकी कन्वेनर सु ओइरिबा ngamkhai lakpa duangna thangmaiban ijam dewan lekaida leiba event sawba mawo lairembi ki changlenda phongdokre स्टेट असिगे सिंग अमदि तमदा लेरिबा येलौमी सिंग के लाइफम तेनफम सिंग अमसुंग उमंग लाइ खुबम सिंग बमि पुम खुदेमकना ngakpi senbinabagidamak athubada mathik chaba ain senbinabasu onabigidabani कुकी सिंग पाइरिबा नोंगमै सिंग खुदक्ता लौथोक्तबा तारबदि मैतै सिंगना इसा knjanaba खुलाई पाइरकपदा कनागुम्बा सिंगना लालौबनि आइबसु यारोय हारिबा वाफम सिंग असिबो लेंगाकना अथुबा मतमगी मनुंगदा थाबक ओइना पाइखलक्त्रबदि लाक्लिबा था असिगी 13 गी अयुपुंग 5 दगी हौदुना मणिपुर पुंबदा मतम कक्तना जनरल स्ट्राइक की अमदे मखल मखा कयागी अनबल लैतबा खोंजंग सिंगसु चंगसिलगनि आइना फोंदोकले सानाबगी पाउ अमदा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स बो रन मरफुगनि थोइदा यामना चाउना माइथिबा पीखरे इंडियन प्रीमियर लीग IPL की ngasi sanakhiba 19 suba matchta रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कोलकाता नाइट राइडर्स बो रन मरफुगनि थोइदा यामना चाउना माइथिबा पीखरे टूर्नामेंट असि ngarang athengbada sanakhiba 19 suba matchta मुंबई इंडियंस ना दिल्ली कैपिटल्स बो विकेट 5 दा माइथिबा पीदुना लीग असि की पॉइंट टेबल दा माकोक ओइबा ngamkhe UAE की सिटी शारजाह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अमसुंग कोलकाता नाइट राइडर्स ना सानकीबा 19 सुबा मैच असि की टॉस बेंगलोर ना ngamduna बैटिंग हाना तौरखे बेंगलोर ना बैटिंग हाना तौरकपदा ओवर कुन द बैट्समैन अनि कक आउट ओइरगा रन चामगा मरफुद्रा मरी लौबा ngamkhe बेंगलोर की बैटिंग औबदगी फजरखी ओपनर देवदत्ता पडिक्कल बॉल कुलुमदोइदा 6 अमसुंग 4 मरी जेरगा रन 19 थोइ लौरमलगा आउट ओइखे अतोपा ओपनर आरोन फेंसु बॉल 19 6 अमसुंग 4 मरी जेरगा रन 93 लौरमलगा आउट ओइखे मरिसुबा बैट्समैन ओइखिबा AB डिविलियर्स ना बॉल 19 6 taruk amasung 4 manga jairaga out oidana ran 100 loromkhe
टीम असि अहम सुब बेसमेंट ओइना संगलखिबा कैप्टन विराट कोहली जो बॉल को निपन मायोक्नबदा 4 अमा जैरगा आउट ओइदना रन 36 लौरंखे कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग दा फ्रडिस अमसुंग रिजल्ट्स ना बेंगलोर की बैट्समैन अममम आउट तानखे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ना थमलंबा टारगेट ओइखिबा रन चामगा मरफुद्रा मंगा लौनबा होनरपदा कोलकाता नाइट राइडर्स ना ओवर कुन छानबा लोइसनखिबा फावबदा बैट्समैन मापन आउट ओइरगा सुपनागी रन चामगा तरा निथोय खक लौबा ngamखिबदगी मैच असी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ना रन मरफुगा निथोयदा चाउना माय पाकपा ngamखे अमरोमदा मयुम ममांगदा बीजेपी काउंसिलर हाtlmle उत्तराखंड के रुद्रपुर वार्ड नंबर 13 की बीजेपी काउंसिलर अमांगसी निंगथौकाफत नुंथिल पोपोपता मसागी मयुम की ममांगदा साखंगदबसिंग नोंमैना काप्तना हाtlmle आइना पुलिस ना फोंदोखरे साखंगदब म्यूजिंग अदुना कार अमदा वार्ड काउंसिलर प्रकाश धामी के जुमदा थोंगलकी अमसुंग डॉक्यूमेंट अमदा महाके सही तौननबगी मोंगदा जुम अदुगी मपानदा महापो काउथुकी हैना उदम सिंह नगर की एसपी देवेंद्र पिंचाना आइके प्रकाश धामी ने हेक तोलकपगा थुना मंगोंदा म्यूजिंग अदुना नोंमई कापकी अमसुंग थौरगा सेनकी माक हॉस्पिटल अमदा थुना पुखतकी अमसुंग मफम अदुदा माक सिरे लाउथोकी प्रकाश धामी ब मियामना हुमदनो पुबंगमबगी दमक खंगनै रुद्रपुर की वार्ड नंबर 13 तकी माक लंबा याउदना खलखे मियाद अदुगी मरम अदु खंगनबा थिजिनबा हौरे हाइना देवेंद्र पिंचाना आइके आरोबिदा कंटेंट सिंग असिगी बरोइबा पाउ खरा असिबा पाउदमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदे फेसबुक पेज असिदगी येंगबिरिबा पुनमको थागचरी लोइनना चैनल असिना दोमदा कानारबदी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तौबा काउबिगनु पुनमपु अमुका हन्ना थागचरी।